ikaze nanone mukomeje kudutega mu biganiro amatwi mu biganiro byacu bye bitandukanye. Ikaze mwese mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Ikaze mwese kandi mukomeje kudukurikira muri mu ntara zitandukanye nyine zigize igihugu cy'u Rwanda, bari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengero bwacyo, ndetse namwe mutuye mu mujyi wa Kigali, ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nkomeje kwa ikaze hano kuri Rwanda Media kugira ngo tuze kubana amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaje kugira ngo nguhereze inkuru ishushe cyane, inkuru iri hagati ya y'uwo bita Juno Kizigenza ndetse n'uwo bita Chris Easy. Biraba amahire indirimbo mwaje kubona mbaha amakuru yayo mu minsi yashize yitwa Sambolela. Murabizi neza yuko mu minsi yashize hadaciyemo na kabiri naje kuba mbaha update y'iyo ndirimbo yuko uwo bita Chris Easy agiye kuba ayisohora, agiye kuba yishira hano hanze. Rero iyi ndirimbo birimo kuvugwa yuko ari kuba intambara ikomeye cyane, ivugwa yuko yaje kuba yibwa uwo bita Juno Kizigenza. Ese Juno Kizigenza aratangaza iki? Ese uwo bita Chris Easy aratangaza iki? Ese uwo bavuga yuko yaje kuba ari we uyishikiriza Chris Easy ayibye uwo bita Juno Kizigenza, biravugwa iki? Haravugwa iki? We aratangaza iki? Ubwo rero uze kubana natwe uyu mwanya tugiye kuba tuguhereza iyi nkuru kugira ngo utaza kugira akantu kamwe uza kuba ucikwa kagiye kuba gatambuka hano kuri Rwanda Media. Ndabizi neza yuko uri buze kuba usobanukirwa, urabizi neza iyo twageze hano uba ugomba gusobanukirwa ijana ku rindi, gatanu ku kandi. Rero biragusaba kuba hano umwanya muto. Murabizi neza yuko tubana umwanya muto ariko mukabona amakuru meza kandi arambuye kandi asobanutse. Ubwo rero biragusaba kuba hano umwanya mu gihe turaba tukubwira ino nkuru kugira ngo utaza kuba ucikwa, utazakura hano amakuru y'igice kandi hariho amakuru yuzuye. Ubwo rero nibyo tugiye kuba tuganiraho, ndetse ndaguhana update zindi zirimo kugenda zicyaracyara mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko by'umwihariko turaza kuba twitsa kuri iyi nkuru y'uwo bita Juno Kizigenza ndetse na Chris Easy. Bivuga yuko haje kuba haba igikorwa cyo kwibwa kw'indirimbo. Ubwo rero ni indirimbo igiye kubisohoka mu minsi iri imbere. Rero hatangiye kuba hajujugwa ibi bihuha ndetse hanajujugwa aya makuru yuko uyu mugabo wo bita Chris Easy nyine yaje kuba yaranyaze iyi ndirimbo uwo bita Juno Kizigenza. Ubwo rero ntaratangira wowe udukurikiye utarakanda subscribe, uyu mwanya mwiza ko wakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Niryo banga ryo kubana natwe, nugukanda subscribe kugira ngo unakande no kunzogera, ukane no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye nyine, kugira ngo icyo bigufasha iyo wakanze kunzogera, icyo bigufasha kugira ngo nidushira video hano kuri Rwanda Media, nituhashira video uze kuba wahita ubona icyo bita notification cyangwa se amamenyesha akomenyesha yuko hano kuri Rwanda Media twamaze kugezaho inkuru. Ubwo rero kora subscribe, unakande kunzogera, ndetse wowe wamaze gukora ibyo byose maze ukande like, unakande na comment uburyo wumvishe iyi nkuru. Maze noneho unakande na share kugira ngo n'inshuti zawe n'abavandimwe n'abamenye ibyiza bikomeza kubera hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero intumwa nta yindi niyo, nta rindi banga abandi bamenye, nta rindi banga abandi bakururije, n'iryo ngiryo ryo gukanda subscribe, ugakanda kunzogera, ndetse ugakanda like na comment, byangombwa ukanakanda na share kugira ngo n'abandi babimenye. Ariko kandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Niryo banga nyakuri ryo gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero ibyacu ntibitinda, reka twihute tujye mu makuru nyine agiye atandukanye aba acaracara hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro. Reka twihute aho nababwiye yuko tugiye kuba twinjira muri ino nkuru y'uwo bita Chris Easy n'uwo bita Juno Kizigenza. Ni abahanzi barimo kuzamuka, n'abahanzi muri iyi myaka yashize kuva 2020 kugeza ubu 2024. Ni abahanzi bagaragaje yuko bashoboye kandi bagaragaje yuko ari abahanga bakomeye cyane. Ni abahanzi berekanye icyo bashoboye, hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo bita Juno Kizigenza hano hanze ari bamwe mu bahanzi bakomeye cyane kandi basohora indirimbo kumva yuko harimo ubuhanga. Ni abahanzi bahinduye umuziki nyarwanda nk'uko wari usanzwe, bawuhinduye bakawushyira ku rundi rwego,
bakawugeza ku rundi rwego kandi bakawushyira ku bawushyize ku rwego rushimishije. Ubwo rero ni abahanzi bakomeye cyane kandi bakora ibihangano bikishimirwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero ni abahanzi rero intambara ikomeye hagati y'aba bombi nyine, ngiye kuba nkubwira intambara ikomeye hagati ya Kizigenza ndetse na Juno Kizigenza, indirimbo Sambolela. Biravugwa ko bayibye Juno, Yibwe na Komprizo akayiha Kizigenza. Uyu mugabo Komprizo ngo niwe waje kuba ayiba uyu mugabo Juno Kizigenza indirimbo ngo niwe ushobora kuba ngo yarayanditse. Nibivugwa mu byumve neza, nibivugwa yuko iyi ndirimbo Sambolela igiye kuba isohoka mu minsi iri imbere. Abantu benshi bari kumva Sambolela kubera yuko iyi ndirimbo itari yasohoka nyine, itari yajya ahagaragara, ariko hamaze iminsi hatanduka ama ads arimo kuyamamaza iyi ndirimbo. Integuza zirimo guteguza yuko ino ndirimbo igiye kuba yajya hanze, igiye kuba yasohoka. Rero ni indirimbo igiye kuba yasohoka, ni indirimbo yategujwe kenshi yuko igiye kuba isohorwa n'uyu mugabo wo bita Kizigenza. Nanjye mfite inkuru nakoze kuri ino ndirimbo, mbwira abakunzi ba Rwanda Media, abanyarwanda by'umwihariko muri rusange, yuko indirimbo bita Sambolela ya Kizigenza irimo gutegurwa, igiye kuba isohoka muri ino minsi. Ubwo rero indirimbo yitwa Sambolela rero biravugwa yuko yaba yaribwe n'uyu mugabo Juno Kizigenza nyine, yarayibwe nyine n'uyu mugabo, biravugwa ko yaba yarayibye n'uyu mugabo witwa Komprizo akayiha Kizigenza. Ubwo rero Kizigenza nta ruhande rwe yatangaza, ku ruhande rwe nyine aba bombi nta ruhande batangaza, ariko ni inkuru yaje kuba icicikana hano hanze, ivugwa yuko nyine indirimbo yitwa Sambolela igiye kuba yasohoka ya Kizigenza, igiye kuba yajya hanze nyine, ariko ishobora kuba yaribwe uyu mugabo Juno Kizigenza. Ese ni agatwiko k'abantu kugira ngo batangire bashyira urwangano hagati y'aba bombi, hagati ya Juno Kizigenza ndetse na Kizigenza? Ese ni abantu baba bashaka kubateranya nyine kugira ngo bashore urwangano hagati y'aba bombi, kugira ngo baze kuba bashwana? Mbese ni bya bindi birimo muri ino minsi mu myidagaduro, muri entertainment hano mu gihugu cy'u Rwanda, cy'ubushotoranyi bugenda buba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'itiku riri gukomeza kuzamuka muri entertainment hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese birimo birategwa n'icyo? Ubwo rero reka dutegereze turebe icyo aba bombi baraza kuba batangaza, n'icyo bari buze kubivugaho. Cyo gusaba wowe nukomeza gukurikira no kuri Rwanda Media kugira ngo hataza akantu na gato kaza kugucika, kugira ngo uze kuhabwa ibintu byuzuye kandi utaza gufata amakuru y'ibihuha. Hano niho wakura amakuru yizewe. Ubwo rero musabe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, uraza kumenya ukuri kw'iyi nkuru, nimba Sambolela koko yaje kuba yaribwe cyangwa ari uguharabika uyu mugabo Kizigenza. Ubwo rero bana natwe kandi ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mushimire twabanye muri iki kiganiro kuva cyatangira kugeza ubu ngubu. Komeza kugira ibihe byiza.